Pope Francis kum somriat pariat April ni som nile paruka William ani don khovel ram hruai tu voina atel tum antam le Pope thar than hun puan alani lo khovela Roman Catholic ko ran luk le dingon khat le point li don te ho tu luber Pope representative of God on earth an lo ti mai chin Pope Francis kum somriat le pariat chu tunkar in rin ni April ni som nile parukhian ro pui takin St. Peter Square, Vatican City, Rome khopuya William ani don ta avoina hun mang turin US President Donald Trump le khovel ram rang huai tu poimo mi som panga chuangan telang Pope Francis avoina hi St. Peter Square College of Cardinal ho tu Cardinal Giovanni Baptisti Ri chuan akai huai don ani Pope thi nu ni som panga atanga ni som ni chungin ai o tur Pope thar than tur ania ma se tun din muna Pope Francis kum somriat le pariat ruang chu William phot tur ani don ani Pope Francis hi mi ngai tlom le pomzau huo liberal anga pu ni in mi puite Pope People's Pope ti in an ko hiala LGBTQ pompuin Roman Catholic ko ran pui thu na satak le chin than dan tam tak ron thak dang lam dor tu ani Catholic ko ran hau satak sum le pai khip taka thunun tu le ru lutuk lem lawangai pui thu na te po aron thak dang lam nual ani kum sang ni som pathum march ni som pathuma pop zani som ruk paruk na tura than tlin aron ni khan Time magazine chuan person of the year sang ni som pathuma thlang tlingin Time chanchim bukoma athalak alo chuang wang to a mi te chuan Roman Catholic reformer angin an ngai ani arwang hi zirtop ni thlengin mi pui mu thei turin chapel of Roma da anianga ama za na le thana nei du ten an tlo theyanga in rin nia ero St. Peter Square ro pui takin vuina hun an mangang mi pui engzat nge pungkhom don hriat ani lova Pop voidan hau tak zet mai le pui thu na thil tam tak chu a hun lain ati danglam nuala wangin Pop John Paul II te kum sang ni som ni pahnia thi Pop Benedict kum som ko panga Pop Benedict he kum zaruk chunga Pop na atanga bang om chun te voina ang emin mi antam lo thei kum sang ni panga khan Pop John Paul II kha mi nuai thumin arwang antlo a Pop Benedict ruang kha mi singa zatin antlo bok Pop Francis chu Vatican a nilovin Rome khopuya Santa Maria Maggiore Basilica a phumaniang he Argentinian mi Pop Francis aming dik tak chu George Mario Bergoglio niin Pop dang ruang te chu kuang thatak tak ok thinga ta siam pathum manga da na ang chi te po pakhat chawathak tu ani Easter Sunday a mi pui wan tlang pungkhom te malsom na pe in chibaya buka US Vice President J.D. Vance amu boka anu dar kar som ni pali tling lova aboral zuita ani Pop thi te reng fin fia na athi chiang nge ani ti fia na an puan Latin tongin Interigram an nei malok sede vankante anti malokin cardinal pakhat athachang dal tu berchuan Pop thita chu baptisma an chan laya an mingziak na ngei mingdik takin voithum ahan kowanga chuta chang tu anom lo nuwa thia puan chian tur chau ti in an soi kumza chuang te meu chu kamar lenjo anti maiten silverasiam tu bo silver hammer mangin zoi le dim takin anhan noranga a baptisma chan truma a mingziak ang takin voithum anhan kowanga chang tu anom lo chein annuwa thia puan aniang Pope Francis po hi Cardinal Kevin Farrell chuan chede wakante turin athi thu apuang masabera annuwa Vatican Press Office ten St. Peter Square atangin khovel khiata an puang zar vele chawani Pop thi nu chuan Carmelo go chuan Pop
papal chen na apartment chu le kha le ribbon sen mangin tlo po thailo turin asiam achin chi anga pop zungbuna fisherman ring anti mai le document then khat chu midang te longman chon thailo turin ati chia anga tu man an mang chong an mang zui thailawang pop lo ni to mi somkwa pakhat te chu St Peter's Basilica Vatican an ruang zal an lo ni to a kum sang khat zakwa pathuma pop leo ang thovin Vatican ani lo Rome Basilica of St John's Lateran mun lama ama du dan angin phumaniang Pop Francis kum somriat pariat hi cardinal ni thinin voi khatnan South Africa khomwal puya tanga pop thlanchua om chunani Europe khomwal puilamin pop din mun poimo takhi anlo lu atlat to thinani Pop Francis hi Pop Benedict chu akhisel lo awanga aban nuwa darkar somni pali chungin popatana thlantlin ani nuloka popani anga mi puita hnena trongkam achak chua masak berchu ka unaw pa le unaw nu du takte u lailam chi bai ule ti ani popatana thlan anni nuwa dan ang taka anni na siam fela document ti fel nuwa St Peter Square mi pui mu thei turin anin lana an ma ni ngai sang tu le an ko khan mi pui nuai tam takte chu popan ni angin chi bai buk na le du sak na le mal som sak nan pe thina ni pop thi te hi atang puin nilia tangani ruk chung ni ko chung nein voina hun man thina ni ya chumi hun chung chu novendia le antia voidan tura ruwa man le khaziak som thum zat omin universe dominici graces le ordo exequeram romani pontificis ti thu cham tur ziak rimoi le tongtrai na tur phek zali zet tepo an soi thin don ani Roman Catholic ko khan hi thil anti pui thu in an ur sun khun khan thei hle ani pop thandan ur sun pop thar tur chu khovel khomwal pui paruk ai o a Roman Catholic om tluk le dingon khat le point li te ai o tu cardinal rual kum somriat nuai lam ten an thlan chua turania cardinal jinga kum somriat chunglam an oma ma se vot thak tu turero kum somriat latling lote an ni turani kumin January ni somni pani khan khovel puma cardinal rual jani somnga pani an oma an jinga mi za som thum pariat te chuan vot an nayang pop than hi an ur sunin an khun khan ema tu thi majority anti ko khan upa than ang dewania kum zabi som pathum na lain tu thi vot mu mai lo wangin kum thum chungin pop Gregory som nakha than chau nin an soi tun nuwa ninga chunga than ngei turati nin pop Francis sidar kar som dile pali chungin cardinal rualten an thlang thlingani cardinal rualte chu papal conclave anti mai Sistine Chapel la omin tu ma chimbuai lovin rilrufim takinan omanga kongkhar ka nantlatan niang pop ni turin mi pange baptisma chang ani turani tuntruma hian pop ni thei tura thlan thei mi som ni pani lai anom apostolic palace anti maya chuan cardinal ho chu khung khomin an om don ani deiwa ni khatna chuan cardinal ho ten mas nein hun pui thu takin an mang howanga chunglam kai hruai na le tharau kai hruai na nge ya thutluk na siam turin anin ser sanganga tu thi majority vote mutu anom mai lo chuan ni khata voili lai vote an thak thathayang vote thak tu cardinal ho te chuan chechamin dikle fel takin vote an thak tur te an puangang an vote thak endik tu mi pathum om te chuan vote thak tu mingle ni na chu chinchia thlapin ring takin an ming an chiar chuakanga an vote thak na chu oval silver gold auna an da anga pakhat te a hongin mi pathumin an lo endikanga an ming chu ring takin an chiar chuakang 2-3 majority mu an om nuwa an ballot paper te chu damdoi manga siam mấy khudum le var siam thaya chi in chimni aron khuchuak thei turin an hara lang cardinal hoten pop thar an thlang thei ta ti chu chimni atangin mấy khuwar
white smoke alo khuk chua ruwa chuan cardinal rual in ku rang tlat te chuan pop thar an thlang ti Catholic mipui tluk le dingon khat le point li ten an lo hra thei to don ani pop thar thlan fel vele master of literal ceremonies ten lo lutin le khapoimo anti felanga Sistine Chapel chimni mei khu chuana tangin mei khu war ti chuakin chumi hnuwa St Peter's Basilica darte an voriang pop thlan thar chu Pauline Chapela localin tongtai na neyanga chumi zoa St Peter's Square balcony atangin mipui ma a ain lanang cardinal pakhat chuan Latin tongin Haberbas papam pop kan nei ta ti in na puanga pop thar thlan chuan pop ani angin othar achuang Pope Francis Khan March ni som pathum sang ni som pathuma thlanani khan Fratelli e Sorali Buona Serati asoi masaberani Pope ni tura beisai kai zualte pakhatna John Mark Evelyn kumsomruk paruk Marcellus Friends panina Joseph Tobin kumsom sari panni LGBTQ pomtu Archbishop of New York New Jersey USA pathumna Juan Jos Omela kumsom sari pakwa advisor to Pope Francis Spain Palina Pitopolina kumsom sari Italy Vatican Secretary of State kumsang ni som pathuma tanga cheltu pangana Peter Erdo kumsom sari pani Hungary tanga Cardinal Naupang Berathandlin Catholic scholar ani parukna Peter Tarkson kumsom sari paruk Ghana social system tu pasari na Luis Antonio Tegul kumsom ruk pasari Philippines Asian Pope tia ko thinani pariat na Mario Gretsch kumsom ruk pariat Malta Synod General Secretary Pakuana Matteo Marcia Zap kumsom ruk le Pakua Italy somna Angela Scola kumsom riat le pani Italy ani hi kumsang ni som pathum khan pop nihial tura beisei jingami Archbishop of Milan ania tu tak pop thar niang mo ilo clear zel phot mayang